Domi, mabali namin. Ay, 50 pesos lat na yawat ko na di kobrador dadom. Anya nga ron nga, kat nauli damay. Amang ano dapay sumaron a grupo ti agkerol. Awan ba riyan? Mano nga ron, ti kwartam dita. At dapay matkwarta ngam nabukal as saglilimagasot. Nay, alangan mo't nga ipakerol mo ti limagasot iti may sa grupo. Dayta nga rot. Bingpingayan Uray basit ti adda. Paraburan amin a makipaskwa. Ha? Delikadon sa. Agkarol man daytan. Ne, ang may sansamat day tagkirkerol. Hoy. Nen. Nay. Nagsarti nga. Un nga rod. Pimanaw samot tayo. Awan matiagkantan. Un nga rod. Ay, nasaya at matan eh. Awan barya maitad ko kun kuana. Agtuktok matan. Ninong Dume! Siyak ni Kilit nga anak mo ti Bunyag! Ha? Inunak ni inang ko, makibaswa ka na kayo! Anak mo iti bunyag dayta, dom. Imbag man tayo may kapailangan kat nasipngetan. Impabigat mo lakuman. Kasano ninong? Nagado ka no ti lumablabas ng kirikirol ko na ni inang ko. Amangan ka no awan ton ti makirulak kada kayo no sanak pa lang umay matagkirol. Merry Christmas, ninong. Merry Christmas mo, Kerry. Ay, thank you ninong. Sana ti Kilita birngas ko tinyawag yung kanyak. Kerry, ti nabunyagan anagan mo. Iso ti rumba nga mayawag. Rosa, Juan, umayan. anday taninninang mo. Dagitoy ti Christmas mo, manipod kin nininang mo. Ala, nagadon? Sa nga supot? Nagduduma kita ti chocolate kung biskwit na kita. Sabali lang ti ginatang nininang mo abaro-abado. Wow! Thank you, ninong, ninang. Ibingayak tumat ninang ko dito chocolate. At damat para kin nanang mo dita, Kerry. Ay, Itid munto kan kwa na dayta lipstick. Imbaglagit din tanapanunot ko tinaggatang kadagiti mabalay nga ipapaskwa kadagiti anak ta iti bunyag, dom. Nga ron, lalaos ti ragsak ni Kerry. Anyan? Imbaon ka no ni kumari. Ammom launa, hindi kumarisita. Ammomon. Wen, tinawan nga gurura iti parabor. Bapalawak no daduma, takaslar aramatan na di anak na, tapno makadawat. Ay, madi asasawan, apay nga tanga adakas tanagan na. Diyak masumbatan na ita. Nalabit. Talaga nga adakas ta atao. Pasko nga agpaisaw. Adumanen ti rumso anag dudu mga isyo. Kang runaan ti may papanitirig regalaw. Nagiti anak iti bunyag. Karaman na nagiti anak iti kasar. Sa bagay, no may panggap iti anak iti kasar. Kaadwanan adag itay anak iti kasar ti mangregalo kadag iti ninong kan ninang da. No may panggap mo kadag iti anak iti bunyag. Gaga ngayon ti panangnamnama da iti regalo. Manipod kadag iti ninong kan ninang da.
Ay, Pasko agpayson. Sapay ko ma, taagari ti kapiyakan tal na iti sa lubugan. Ito iti kapiyakan tal na. Iridip ko pa ilang. Kapiyakan tal na. Nagbasit mo to'y ipalabam ang nagmurngan nyo, Kumari Rosa. Manumatlat tangdan kon dito. Ha? Kayat mo nga do tilabam? Tapno dakdakkel wino ad-ado mo titangdan ko. Imbag lang ada pagpaskwaan. Anya? Ay, aguray ka. Badom samot lang dagito'y palabam. Ay, saan ka di nga agsuksukat ni Kumpadre Domeng? Apay nga awan matbado na akaraman ka dagito'y ipalapam. Awan ni Domeng, kada seminar ng inatindaran na ijibagyo. Ay, sayang. Awan nga rin ti Christmas ko, no basit lang tilaba. Anya? Amang ano, adapay sa bali nga ipatrabahom kumari. Aginawag ka dagiti nanganam. Wano, aga ikak iti arubayan nyo. Pa isupay mo ti itangdan mo kanya. Kun panggapwak mo ten, amaki Aguinaldo. Anya kalakit din ayamari sitang. Kakataglaban, tapno may kami ti darang tiinit dagita labaam. Kuha nga men. Sa anak mo't anaimot kat, kumare. Nang runa kat Paskwa ita. Hala, kakataglaban. Ado ti bisita di tinagbugsutan na. Ado tinagsangpet ka na tinagpasyudad. Siyempre, Pasko nga road. Agbakasyon damot Ado tinagdiskarte ita Paskwa. Nagduduma ti taktikada tapno makakwartada. Podno day talakay. Numapan ka jay tsindaan at dapay dagiti agintatanggaya iti dakulap da. Talo kita ang titakder da. Nasalsalon at dansapay ngam dagijay pagdawdawatan da. Adamot din kadagiti pagdawatan da ano ikanday da. Wen, adalatamot agitid ngam no siyak, makait itod. No sika Isu nga road. At dapay dagiti mananggundaway. Tadamot dagitay may mayat latan amang gundawayan. Ngam no sika ket nasaya ti panunod mo. San masakitan yayawat mo. Ni Apo Diyos lat makamon kadagiti kakasta at tao. Naimbaga Paskwayo, kagawad gusteng. Nana Sufeng. Nanay. Kastamat, kan ka, sitag. Amangan no ada ipatrabaho yo, nana. Ay, mayat itutugawan nyo dito isangot ti balayaw. Amangan no, saan kayo pa'y anaglaban, nana? Paglabaan da kon, tatangdanang dak. Awan ngam kwarta. Anya? Makipaskwa ako nakumangam. Nalabos mo ti petsa 25. Kababainan ta saan apa nagkakarolan. Mabalin mo't lata agkarol no kayat. Makamumot dagiti pagkarula mo na ni kanda kawin mo saan. Kababain mo ten akagawat. Ay, ada ipalabayo, nana. Ala, tangay awan kwartam ako na umay ka. Iruwar ko dagiti namurngan mi kenta tamagusteng. Paglabaan ka man laang ay. Mayat man ter aramidom sitang. Ay, talaga amayat.
Uray ibagbagada anapuskol ti rupa, ta saan ka basta dumawdawat. Pagbambanugak ti dawdawat ka kwarta, kadagiti adda ipatrabaho da. Manumot nga iti intang dan ni nanasupingkin ka. Talo ka sa... Mayatan Ikanak man nga ro iti igatan ko iti serbesa. Anya? Ay, naglaing kan? Di nakikan? Uray ditam. Nagbanugak. Pinapuskol kon ti rupak, nagparangak pa yun nakapimpiman launay. Ita, igatang mulat serbesa. Awan tupay si datayo, tainggatan ko iti bagas na jay tangdan ka. Di ka mamat? Di ka mamate? Kumaa, no adamot, yaw awat mo kanya katawan mo. Imbag kide, ta nadiskarte mo't jay putot mo. Adalat ta isang pet na no kwa. Binaon mo man nga ta na mapan naki-Christmas kadagiti ninong kaninang na Saan mo't No idisakbay ti petsa 25, isaw. Nakaadumot kat iti napaskwaan, ta awan samot ti ilinabsan na aninong kaninang na anakipaspaskwaan. Di ka lamabain sitang? Anya kumat pagbainak. Christmas nga rot, panagririgalaw. Naimbag daw yo, ninong kagawan. Merry Christmas and Happy New Year. Ninong kagawad ko naman sa. Sino kay tayay? Nininong mat. Nalipatan dakon. Katno anak dak iti bunyag. Kastaya. Ay salbag. Yak malagip na ito adamulag. Saan dak samot ang malagipon ninong? Siyak ni dagol sayot at taga tawangan. Di may dayo kayo iji barangay me iti panagkakampanya. Ingkam kampanya yun ni Apo BBM. Ket na nga bakta, sang kamay sa kami. Anang ibutos kinkwana. Adda edi napasama ka pa nagpabunyag ijay tawangan. Naawis nga agpabunyag dagitay saan anapabunyag iti simbaan. Ket may sak edi nagpabunyag. Anya? Kunapay ni Mayor edi akaslamet latay. Naladaw apan nakarehistro ti naladaw met apan nagpabunyag me. 5 kami idi anataenganen ang nagpabunyag. Wen malagip ka. Wen lakay ka nagpabunyag ket anyangay nakapasyar ka mat. Wen taumayak makipaskwa. Naladaw kan na makipaskwa Makibaru tawen ko namon at baru atawan ti mapaspasungadan Wen, saan mo't nga taan naladaw nagdawat iti aginaldo? Sana maladaw dayta. Ta ko na nga rujay kanta. Araw-araw ay Pasko. Kunana, kantak ba ya? Mayat man. Pasko nga rod akanayon iji balayo ninong. Ay, san muda. Agbakasyonak kuma dito'y nagbugsutan ninong. Ngem. Awan mo't amok pagdagusak. Anya? Awan pagdagusam kunam. Wen, iso nga. Agaw idaktumot lang malam. Di mo kaya ti umyan ijay balay may. Ay kat, nagsayatan. Kaya't kulaunay. Anak ko iti bunyag dayjay. Isu adi mo dildil-lawan, Rosa. Agbakasyon, di nagbugsudan. Kasta aya? Imbag man no di na kinuna nga umay na kayo dawatan iti regalo, gaputan ninong na kayo. Kasta ti turungnan. Ang bay aglata. Mayat nagbakasyon ako na. Adu, ti ipaaramid ko kingkwana.
Kasano ko nagtikalyak nga abot, Ninong? Enem apye. Ay, pagkatsikot mo. Pagibulangan lagi ti marunaw a basura. Pagbasuraan gayam to'y pakaliyo, Ninong. Ay, kat nasayat launa ita adda ka. Ay, yakon ka ba lang ti agkali-kali. Iso asikaman laangin. Uwan pagwat-wata kon. Awan exercise ko iji balay mikat. Anya, di kag trabaho. Awan matrabaho, Ninong. Awan ko nam. Ay, kaslasada ka mamati, data ko nam nga awan matrabaho. Kahit masawan, di mo tulungan da dadang mau. Umamot lati pagtrabahuan da. Agaik lang mat. No di mo tulungan ida. Anya nga ro dar aramidam. Ay, mangan maturog Masurod ni inang kanyak. Iso nga, imayak pa lang dito'y nagbugsutan. Wah! Lakay, anyat imbaga maramidon ni Dagol. Agkali iti abot na pagibasuraan, kadagiti saan amalungsod, apay aya. Pinsardeng namagtang. Agin indayon na niya imbitin mo nga indayon niya sa nga ti kay mito. Nalpas na nga tan Anya analpas. Inkakitaan Pinanawam tumot nga men. Anya. Inkakitaan. Kitaam no daabot ijay nga ibagbagam. No nagkali wano saan. Ninong mo at gayam ni Ninong ko si Kadagol. Mat? Apay, Ninong mo mataya? Ninong ko iti bunyag. Iso abali, agkabsatan iti bunyag Ay. Mayat man. Nakasara kak iti kabsat ko dito yung nagbugsutan. Ay, apag iso. Maki-Christmas ka matang. Nakadado mo ti paramid da. Masadutak no ko. Anya? Pagkalinakit din ni Ninong iti abot. Pangibasuraan da kano kadagiti saan amalungsot a basura. Nakakali ka nga rudang. Saan pa ya? Nagrigat mo? Sus! Di kagsadot-sadot. Tamno, pabalunan da kanto iti awid mo. Awan mo ti bagbagada? Ay sus! Di kagsadot-sadot. Saan anaimot da Ninong kaninang? Sige, taalao kung dagiti palabaan ta kanyak. Agkali ka mo iti abot. Tamno, ikanda ka iti kwartahan. Anya? Ay, awan mo imbagbagada aswil duandak. Anya? Agawid kang kunam. Ninong. Makapasikurmat dito'y nagbugsutan. Apaya makapasikaur? Nagrigat ti trabaho dito'y. Iso jaklalpas di pakaliyaw. Makabanugmat. Agawid ka nun dahito anak mo ti bunyag, Lakay. Kasta nga ro ti bagbagana, alakit. Agawid ka nga ro din isot ko nam. Umayak tumanan no magagutak, Ninong. Awan samat gagagatam, Dagol. Makabanog dito yung nagbugsutan. Ala nga rod. Alaam daytoy Dogasot dayta imbagla apagplitem. Ha? Ikanda kiti kwartak? Wen. Dogasot lati maite nininang mo ata. Itangdan na iya agkali iti pagbasuraan di talugasot. Kwartam kumaamin da iya agraman talugasot. 5 gasot kumaamin ti kwartam. No? Sikat nagkali iya abot. Anya? Kaya't yu asawan, tangdanandak ko ma? Katwan, awang gratis sa trabaho ita, Dagol. Nagladaw ka ngamin ngay may makipaskwa. Nalabusen ti panagaaginaldo, Dagol. Maawatam!
Ay, nanay. Nagtagain paklagayam. Doming mabalin amin. Anya nga rod tatang, uray ni doming ti charman itan aket, da kayo pay lang ti agtugaw. Napanan naman ngaminin aya. Ay, mabitlaang. Iso ti umawawag. Hello, Dom. Adag dito yung ti seminar. Adag ka dito ayan na tatang. Juan. Kasaom. Ay, tatang. Anya nga po, chairman. Isaop ka manan. Anya pa nga ron, tatang. Este, chairman. Kasapulan mo, tipan na ki-seminar ko. Wan ata, bareng maawardan kan tumot nga balin nga most outstanding kas kanya. Malagip ko man di ordinansa ti ili, na pagnanumuan tayong adaptaren. Awan sa apelat confirmation yung akagkagawa di jay. Takalkalpas lang inyen ko di sekretarya di kalman. Awan pa ay. At pirma ki jayan. Agpirma kayo langan kadagiti kakadwayo kagawad ta ipaulog tayo adagusain. Talaga matakas di ti maaramid. Wan atatang, ay este chairman gaya man. Anya chairman. Ay siko na mo ta. Ay, san ngagpasuday ta nga awag yung kanya. Tanay, mano atawinin aya, asyak nga ti chairman. Wen tatang, chairman kayo lata. Sige, dadya lang tatang. Katnay, mangrugin ti seminar. Nalawan, saya ating barok, singsingpet ka, di ka matmaturog. Barang agbaling kan tumot nga outstanding akas kanya kunak manayin. Ay, jak naman kasta. Sige, bye chairman. Bye. Anya ka no tatang? Okay. By the power vested in me, I will implement the barangay law. Ay, Rosa ko. Di ka ang runa na problema ti barangay ti pangruna ni Doming. Iso nga inadaptar mi di ordinansa ti ili, may papan kadagiti agkeriwan iti daldalan. Anya nga agkeriwan? Dagitay aso, dagiti sulpa nga di agikawar iti aso da. Ay? Kunaklanoan niya itayan. Ay, nalpas yung tinagmalama seminar. Sabali man nubigatan. Ay, ada akong diti pagturugan mi kadagiti kakadwa ka barangay chairman. Ang makiseminar ba ito? Tangan. Nay. Ayan dan. Agdijaming dan sapay matlahan. Ay, maturog akon. Nakaamutan o di da pala umay. Alagip ko di panaguay si chairman matan ni katugangan. Ay, nabaliktad na talagang ti sitwasyon may. Isumot itan ti aguay si. Ay, makaamuman na iki barangay. Nyangay, tapno sana mas nop ti maladaw nga agawid kada kaywatanod. Aki sinublat ti grupo dagiti agronda. Wan, chairman. Chairman. Patas ti panagdyute, awan agrekreklamo.
Ay, nuadak reklamo akadwayo a barangay tanod. Ibagayo lang kanya. Itapay ta siya kundi committee chairman niyo. Matutukang kayo iti hostaw. Wan mo, chairman. Ni Olyo te reklamador kada tayo a barangay tanod. Kabarbaro pa lang matanapuintaran day jay. Ibagayo kanyak, no di na ramiden dagiti nasken nga ramiden na. No agkarabsent iti duty, ibagayo tasyak ti makama. Wan, chairman. Mala, agrubat tayon. Agrunda tayo manayin. Wan, chairman. Bagaam dagiti kakadwa, tama pantayon. Ah? Ay, wan, sige. Da kayo anaposgan nga agbate dito'y outpost. Siguradwen nyo, ngawan sa bali at tao mapandita barangay office. Alah, mapantayon. Dagitay agibulbulos isti aso dano kastoy arabi ti target tayo. Gusto lang mat ngay may kaditi balay nanang at damanan kaduak. Ay katuan tawan mo tlat kadwak iti balay. Napan nakipagtanod ni tatang mo. Ayun anya. Kasi tir aramidan ni Domeng. Kanayon na kadwa na dagiti barangay tanod. Ado ti pinastrik na barbaro barangay tanod. Ang mas daawak. Apay nanang? Awan Tadagitay samot sanger kas kadamasan san akibor dito barangay dagiti inapuintaran dan. Saywar ka no dayjay. Saywar? Wan. Pangsubukan da no agnakam dagijay. Taisudan ti agbalin apara anawa kadagiti kakadwada asanger. Pangsubok dayjay kadagiti kakadwada. Mayat-mat nga strategy. Wan nanang. Sapsapulan ni Doming ti pamuspusan. No kasano ama pagnakam dagitay paan anawa a kabaranggayan. Ala, bareng na sumaya atan ti barangay tayaw. Bareng adan tumitlag kunan ang modelo tinagbugsudan. Wen uray bagbagati do mga ado ti agbugbugsot ditoy gapu iti kaadapay la dagitay indigent adimat la umas asenson. At ako mapay uray basit met, apakaaturan tinagbugsutan a barangay tayo. Awan ko matagbugsuot gapo iti bisain. Sobra, mati kinasadutan ti tao amatay iti bisin. Asos, adda kasta. Ngamsapay ko mataawan kasta dito'y barangay tayo, nanang. Mangibabain. Ay talaga akababain nga ipapatay day ta bisain. Ang mga kasadot na pa'y ultimo pa nagisubo na kat isot impatay na no sino man dayta. Una yan na kinasad. Ay sos, adalat na kastaro sa dagitay nga rod matay iti bisin. Namdaduma, ada dagitay maipadpadamag asadot ngam nagagat amangan. Ay sa balibot daytan. Ang mga no day laag daw dawat matan iti kanan na, iti paggagatan na. Dagitay agtangtanggaya iti dakulap nga agin pipilay kas kada agin bubulag nanang. Ay wen dagijay. Maibilang met asadot dagijay a problema ti gobyerno. Nagagat da lang agtog-togaw nga agitang tanggaya iti dakulap. Maipaili dagita na tiliw tayo nga aso. Ijay dog pound ti pakaipananda. Wana, ijay to ama pansakaan dagiti akin aso. No asino ket ti akin aso ka dagita? Maamuan to inton adda agsapol iti aso na. Sigurado. Addan tuman aglaaw-laaw ditan ang natiliw ti aso na. Makamu ni chairman isumot ti kunana. Adda ordinansa ama sorsorot. Lintag dayay. Unmat, lintag kat lintag. Rumbang ama surot. Ure asino ti agdep-dep pa.
Agalas na rami daytan. Birka ka talaga. Sino dayta ay Suping? Niingga tapaya. Tay nabaa ka na balasang ditadaya. Iso dayta. Dayta manay. Sikat mangilukat iti ridaw. Ibaga masaan iti balay ti umay na pangibagan iti problema na. Dayta man kinabaak nanti bagan. Anya? Ban! Ukaso mo takawil ban! Umayak ban! Nita. Bastos pay. Lakay. Inka nga ro dita kwarto Tama nga dak pilit sobrek daytan. May mayat no saan ka makita. Ibagam latan. Ay anya kaya. Kayat mo samot sa agpakita iti dayta abaakay. Agin mamadi ka pa ilang agpakita. Nagadukit sa umon. Ilukat mo tiri daw. Ketrakraken nan saan. Ingkapay ngamin agsapin Anya. Mamin ano mo takuyudin na daytan aya. Dayta bidang mo aktual yan. Numasit ganda ka. Kayat mo samit ngamin ka. Ngala, winin. Apo. Salbag na ayat. Nakagpantalunay. Baka mo kan iti dayta makigubat. Ala, pagkalma mong tarik na Miss Tapaya. Ay na. Namagaan sa ti karabukob ko na. Ay kasano ngamin aya. Biri kakak kamot lang, biri kakakain. Wan ata agasam. Manuribo aya ti balor jay asok anapo kaw. Awahan ti kaindak no ko. Nana. Ang sangit kan sabitan, Miss Tapaya. Ni pugi nga asok, ti kakaiso na piman, aliw-liwag. Hanggang napukawan. Ala, di kan agsangit akas tata. Di, nagalasak kita yung itsura. Ay, di lang mabalin apastrekenak. Ura pagbitlag. Sige. Uray jay lapasar ti mainom ko asa nga tasa akapit panagbayag ko. Mabalin, kapitana. Di nakawawagan iti kapitana. Ala, umay kang rutsubay ka. Pagkapyan ka matkat nga oray di nakawagan iti kapitana. Ay na, thank you, Manang Sophia. Ay, medyo mayaw-awan ko ti iliw kon ni Pugay. Kabayatan ti panagikapik dito'y balayaw. Ay na, sapsapulik tayo aso may. At damat gayam di tilikod ti barangay hall nakakulaw. Adda ordinansa masurot manang upa. Sinilwan mi dagiti aso iti rabi bulos. Ay, awan mo tat konsiderasyon yan. Nay, manang upa. Awan ti makonsiderasyon na nulintag ti sursurutan. Anya? Sino kayo kung di tilikod dagiti asaw? Barangay tanod kami, manang. Manang, ada pamalubos kada kami amang patungpal itilintag. Nagadukit nga mo yun. Ala, tulbe ka mo nita kandado. Lukata mo ang tayawid kong tasaw. Tayo mo, aso ni kumarik ditin lubon niyo. Ay, sigurado, may nantumatalaan. Ay, sus. Saan ang mabalin nga alaan nyo latan, manang? At dabayadan nyo. Iso nga urayan nyo ni tresurera. Nagadukit nga mo yun? Ay, urean niya matyar aramidin nyo, manang. Saan miya basta irwar dagita nga aso iti kulungan. Urayan nyo ani chairman. Ay, apaw, kunamlan asino kayo mutan. Alan, lukatamon takulungan, nyawit kong taasaw. Ay, saan ang mabalin, manang upa. Urayan nyo ni chairman kunak. Tatang! Apay, kalamor uraman. Dagiti tiniliyo ti aso da, nagpailidan. Aya. Idarumda kayo kano. Gapo iti diyo pa nang isublay ka dagiti tinakaw yung aso da. Tinakaw? Ay, kasta. Natangker mo ti sangi dagijag pada singles.
agpada a singles. Unmet, baak abalasang ni Inga, balumot ni Opa, o di singgalda. Wala ya. Anyan, kaslawan anyaman na kada kayo, idarunda kayong tatang. Bayam, di oray sa dino akorde di papanan may. Tatang, perwisyo ti aramidan da. Binagakidan. Ngam talaga natanggan ti ulo da. Isuan na sayat met numapandagdarom. Nala, da kayo ti makam mo. Adda masursurot nga ordinansa iti ili nga iso tinadaptar me. Awan ti sinalungasing mi alintag. Naipanmatan iti ili dagi aso da. Tasan mi amabalen nga iditin ditoy iti nalablabas ng 24 hours dito'y barangay. No kasta, ijay di pangsakaanda? Wala, iso makamuda na. Uray sa dino, akurti ko nakarudan. Sangwan mi ida? Sabagay, agtalagak kada kayo, tatang. Outstanding kayo, aya. Lumistik ti aramid yaw. Wanmat. Kastaman ti magustuak anak. Positive. Pasablog. Sana pasablog, tatang. Agpaiso ti ibagbagat. Wala mo kunda ita. Inayin mo pa'y agwapo akat. Urayan tayo ni Chairman. Ang mga no di na pailaam mo nagpailin dagi di akin aso. Iti in turnover tayo di ile. Amo na siguro. Nakasaritak mat ni Manang Rosa itay. Isulakit di tinang ibaga. Sapay busy ni Chairman. Agpaili nga ta. Yaklam mo May samot di ta kagawad nga officer of the day. Sugsug samot ngamin. Ay, gusto ka. Isun sa tinang sugsug ka dagi doa nagpaili. Ibagak to kini Chairman. Wen, ibagam to. Kontrabida da ita kagawad na naka-duty ita dita barangay. Nagbayagan dyan urayan ta nga ammo ta polis. Anyat ko na aya. Imbagak nga urayan ta dito'y a restaurant. Tamangan tayo bayat ti panang imbaga ta iti problema ta. Mabsugak ton. No di kamot lang amin makauray. Mangantan tula ko mainton addan dya ilibrita. Mapisinak nga rod itayon. Kakaiso na nga kakaimas na gito in order mo. Apay nga ta. Agbayag mo tin. Ang mga nusan mo't nga umay. Ay, iso ti umawawag. Hello, sir. Ay, Wood. Naka-order kami. Ay, tay paborito yung apulutan ti in-order may. Anya? Saan ka makaumay? Ay. Sige nga, Rod, sir. Thank you. Oh, bye. Anyang ano? Kada ka no emergency na. Aganak ka no ni bakat na. Kat itaray na iji ospital. Ay, oh, di ka sano. Kanan ta amin dagito yan Awan ta kanan tan. O, diyan niya ngay. Kanan ta amin dagito yan. Awan mo't kadwa ta nga umay. Ay saan? Pabalkot ta tinaduma. Ato umunay daytoy. Malisayan ta Anya, yawid mo nga raw. Ay saan? Pabalkot ta. Tay pantalangan iji opisina ni Hepe. Isun mismo ti pangibagaan ta iti problema ta. Kontra kadala kay gusteng. Mo sige. Sayang. Kanak kumaamin gagitan ka ta.
Anyat ko na dagijag pada singles tanudugok. Napanda na gidaruman, Chairman. Good. Saan kayo kadi madanagan? Istorbo kada kayon dagijay no agdarumda. Wan ngagpaiso, Chairman. Siyempre, inkay tumakihir-hiringan. Ay sos, awan mapasama ka darum. Urain takit di ati sa sangpod da, ta sigurado ngagdiritso da dito barangay hall. Ngata. Leave it to me, ugok. San nga mo dagijay tilintag? Ne, adda tricycle. Ni, isudan ti dumsaag, Chairman. Kitain nyo man, tiwidawid na ngagturong dito. Ay, kasladan sa amot na kotoran asya ko. Sanda pa ikit din na makapagwidawid. Kaslada pa'y magmag na apabita yan. Nakita nyo, urayin tayo ida makadanon dito. Dapay bit-bit ni Miss Opa. Ay, supot siya. Dita, ni. Ay, apay akastatid surayo na kayo singles. Naggapuan nyo ay babalasang. Ay, Chairman, ikagawad gayam. Siya, tiyo ay si ita. Iso at Chairmanak manen. Anya ngay, babalasang. Anyat gagarayaw. Kwa, Chairman. Napan kayon sa kano nagdaram. Kwa. Sino nga tati makulong, Chairman? Wan, asino nga tati makulong kalpasan ti hiring ti darumda? Damagin nyo kadakwada asino kano ti makulong babalasang? Ibagayo man, imbaga, di na pa na nyo nagdaruman. Da kami kano ti makulong, Chairman. Chairman. Tumpa! Ay nawaw! Di hosto, di kunaka, tano dugo. Isus, anyan. Dagyay man sulpeng tinitagtagayin ko. Doming, mabali namin. Anyamatan dagiti kaaruba. No kaano a planok ti masapa a maturog. Isumbat ka daday ta agriribok a kaaruba. Di mo ibaga amang riribok. Kasangay ti anak da di tabangir. Agragragsak damat Ngamrabiin. Orasan ti panagina na. Ti na nga tamabain. Ti na nga tamapanunot. Nga mga no agreklamo ti kaaruba da. At dapay malagip daya akasta. No nakainom damutan. Dagiti ko makabalay ti dadaulo iti inom nga agpasken ti mang panunot ang mga nawa kadagita Anya nga rod, no di makapanunot ti asawa ti mamartat nga agpasken. Ngala, aputam dagita lapayag mo. Wano? Ada kapas dito Sulatamon dagita lapayag mo. Anya? Tapno makigtot kanto, numariingan nakaturog pailaan. Ay, wanan niya. Ay, ang mga numabatibat kapaykit din, tapagarupagton abang kay ti kaidak. Sika talaga. Kumaano nagawid damat? Saan mat? Anya? Kasla ni kagawad antero akuto-kuto ti dayaan. Ay, saan mat Agsuyaab kan, makaturturog kan. Hala, maturog kan. Basta di mon pampanunutan dayta saan anagimbitar anag-birthday dita kaaruba. Si kanto ti agimbitar inton birthday. Ay, kaimimbitar. Ay,
Di kagim imot dom, kung nagpapaidam itan. Sikan ti barangay chairman. Madapaskan mo, kaawatan nga open kadagiti ka barangayan. Uray di kanto agaw awis, adun tulat ka ti umay. Ay, wala maturog tan. Maturog tan ko na. Bulon nan atim malikot. Imbis nga umarakop. Ay. Bayak malangan di Rosa. Talikodak meten Agtin nalikod kaming. Akas laada basit agubat iti nagbatan be. Ayan yat ibagbagakon. Oh, ada ka magkam dito balay, Rosa. Wan tatang, napan kami nakitsandakan nanang. Gimatang kami iti karnit kalding ama salamagyan. Apaw? Ay, Diyos unay nagsaya ate, agigupan. Wan dito'y kami makipangal daw ken ni Dumeng. Ayan gayam ni Dumeng. Di kay mat nagkuyog, tatang. At dan samat, nakaawisan na punsyon na. Anya? Napan nakipunsyon? Nagkuyog na matan kan kagawad antero. At dan sa nagawis nga kasar. Apa yan ni Doming lat inawis da ngay? Di da ka inawis? Ay, saan nga raw? Di so nagawid ako na. Di daam mo. Naimimas pa'y gayam tagururay a pangaldawak dito'y balay. Nay, imbag tada ka tanod turkaw. Imbag lang nga da paun-paunan meda ko Una, kagawad ko rina. Amukmut kat managbaon kayo kagawad. Ay, word. Atiw ko pa ni chairman Kasta ka di. Word. Adayumot nga ubingak ngam ni chairman Duming Nalakala abir-nga sak Anya? Anya, nakigtot ka iti kinunak. Saan aga po ta chairman tiyagsasaon kat isulatan tinaturay. Naturturay ki idinagitay senior citizen Unaya, ado ti senior citizen naturay. Ay, ni. Sumugad ni kagawad gusteng. Mayat tiwid dawid na. Kasla na pagustuhan mo't nagpuluhutan iti kilawan karnit kalding. Anyamot day ta nga imbagamon turkaw. Nagawis yay akin anak iti nagpabunyag iti kalman. Idi pa'y lakalman, mate. Kaya't mo asawan. Nagbigbigat ti parambagda. Kasla kastan Anyat pagsarsaritaan nyo tagasla siyak mate. Saan kami matkat nga agkwis-question, kagawad? Ang lawin. Si kagayam ti officer of the dita kagawad ko rin Mat. Nakabaskag dita ti schedule tayo amin nga officer of the day. Wen. Yak matlagat na taltalyaw da ita kalendaryon. Adamit gayam nakapos dita. Nagbatad amabasa. No asino dagiti kagawad assign nga officer of the day iti bakalawas. Ay, siyak gayam inton bigat. Sanabali, oresan kumatadyo di ka tumayaklat ta dito'y barangay hall. Nairwam kayo nga minan dito iti pan nakabalayon, chairman. Kagawad ko na, tanod turko.
Ang mga no'y bagadag iti makanggag nga agin chichirmanak pailaang nga oray na sukatana kaon. Ay wala niya. Sa bali kayo gayam. Saan kayo akas kadagiti daduma dita? Pasensyan Nagawis mo't ngamin ni kagawad antero. Narigat mo't o paayag. Agkasangay ni kagawad antero? Saan nga ijay balay da ti anti okasyon? Ta saan mo't nga iso ti agkasangay? Anya? Sana inyawis mo't kan ka. Saan mo't gayam nga iso ti ag-birthday? Wen nga rod. Ti amukit iso ti ag-birthday. Gayam. Naawis laeng. Naawis? Sana ka mo't inawis. Bali, sabit kan anapan nakipangan dumeng. Nagparang akastan Jakmet nga rod amo asabali gayam abalay ti papanan may. Mangiramraman ni kagawad antero. Tidakes na, no saan anaawis? Naamuak nga rod. Anitan so akaroba di ag-birthday ti na imbitaran. Iso, tinangawis kin ni kagawad antero. Ala! Talaga asabit ka na napan nakikabukap no kasta. Nagkalkalat katlaang ti awis. Kat si kapay ti adda iti mordong. Ay, kababain talaga dom. Barangay chairman aman nakikabukap. Kunadan to kan Saan mo't nga taa? Sobra mo't no adag ko na iti kasta, Rosa. Sa anak mo't akasta ka alerto, ngagrubat no ada pakaawisan na pakikabukaban. Ay, no sakto ti agkasangay. Awisat to amin akaroba. Kasla, extension to ti blowout ko anangabak akagawadan Agpunsyon kanto ka din ton kasangay mo kagawad. Ay day talagayam. Mapan kamin to kumita iti lako akaldeng ta iso ti parkin mit da tanod Torgao. Nalaing ako siniro dagiti barangay tanod kag. Ay Wayne. Nalaing dangag ko siniro ngam kasanon no dagitay kasaritam nga gluto ket agsisilpon to metten dagiti awisen da makipangan nga oray di mo inawis sida. Ay mabalin lata no adan to pay may pasangaw. No punsyonan ti pagsasaritaan dito barangay. San kumangamin nga uso ti agaw awis ditan. Basta dagpunsyon dito'y barangay kat open para iti amin na bumarangay. Nagsaya atan no kasta amin met nga agpunsyon kat adaom da agastusen da amang pakan itis sa nga barangayan. Day talaan nga. Ngam bay aman agkasangayak tumag. May bagang orasyaw, chairman. Kastamot sinay. Anya ti may paime? Mga alak ko may ti barangay clearance, chairman. Kasta? Para kang ka? Ay, wan Sige. Ngamnay. Awan pa'y tay sekretarya. Oray kon Sana balay. Siya akong timang isagana. Total, siyak matlat agperma. Ay, agyaman no maalak adagos, chairman. Sa anak tong nagsubli na malam. Adaking kan mabiit laang. Sige laang. Ay, gayam. Kunani kagawad antero, ada ka no papananyaw. Iso asin na pa kung timay tapno maabutan kayo. Wan. Mapanak iji munisipyo, tada na patag-agagarag ijay. Ay, kunak na da pensyonan anak kaawisan niyo? Pensyonan?
Ni ngamin ulitig antiro. Mapan ka na makibuda dya piskong. Anya? Adaya agbuda ijay. Agda ka na o. Kung naklaki din o ijay mo ti papanan nyo, chairman, ngam nasdaawak. Saan kayo matgaya man nagkuyog? Sa bali ti papanak. Kun may sa manmanula ang makakuykuyog ko ni kagawad antero. Yanos mo labasitan ti agura yan Aramido kon ti barangay clearance mo. Ay, sige lang, chairman. Oray ikaw. Ay, dandani punsyonan lat pagsasaritaan dagiti taong. Kalkalpas lati Christmas, dandani karni amin ti sinangsangon dagiti tao. Sa ita, agsasaro naman ang ti punsyonan. Adulat tamot ti mapan makipunsyon. Siyempre, libre ka anday ta na karne ti may pasangaw. Palabsan ka di na imbitaranay. Dahita nga road, uray sana may imbitaran mapan. Saan mo't nga uso ti imbitar itam. Ay ket, aday yag ponsyon ditan. No di mangisagana iti umanay, pagsasangwan ti siya nga barangayan. Ay, wala niya. Saan lang agponsyonin na kurang? Wala. Adoken kurang ti sagana. Addalata masao dagiti daduma bakit? Ay. Isu akasayatan asan lang agpunponsyonan jay taon naawan maisagana nga rod nga ado. Dahita anti maday. Dagiti ket tao ti pampanunot ko ni siya. Agpunsyon aklata si siya. Kasayatan. Ingka nga rod makitinda bakit? Gumatang ka man iti karnit baka tagpunsyon tada talang. Anya? Katwing, yawis mo nga rod tilutang mapangaldawan laman. Anya aga po yawis ko ngay. Sige, tagluto akaw. Adda papanan mi kadatatang. Kadwami ni kagawad antero. Aya? Sa dino ti papanan nyo? Ijay sa ayan ti kasinsin ni kagawad antero. Kasta? Anya dayta ponsyonan. Jakam mo. Basta wag kan kadom. Surot-surot kamutlatan no kasta nga da ponsyonan. Paset ti kinabarangay chairman ko daytoyen, Rosa. Sa bagay, kasta idi ni tatang, at dalat ta apalagod-lagod no adagpapaskan. Maawis ko ng mata, no palagod-lagod, iso dayta tay makun ko na nga apiit iji sampulang gate. Anya dayta nga apiit? No apiit ko nada, kaya't asawan dayta analay nga agsaep. No dagpulpog, masaep na latta. Ket mapantulatan makitugtugaw kadagiti agtutungtong ako siniro. Adamot kasta aya? Adu dita, Rosa. Makitugtugaw dalaeng. Inton kwan, isudan tinaariwawa. Ay, biyag probinsya ti kasta, dom. Wen, ibaga tayo lang ang agagangay ti kastan. Tapno awanan ti agdildilaw. Ni tatang mo to yung mauawag. Hello, kagawad tatang. Anyan day ta kagawad tatang. Di mo pigsaan. Ay, anya ti ibagayo tatang? Ha? Ay, wen. Adda ka no papanantayo. Ha? Isu Adda kada kayo, no di kay sumurutan. Wan tatang. Bye. Anya ka no, dom? Saan sa kano ang makasurot ni tatang? Isu da kamento la siguron kentor ko timapan.
kayo lagayang ti madanan ko dito barangay hall kagawad ko ring. Wait, tasyak ti officer of the day. Adda ko mamanan alaot ka ni Chairman Duming. Aya? Ay awad da. Ada na pananda kada kagawad gusteng. Kasta gayam. Ay, amangan no napandamot eje barangay tikaw. Anya ti adda eje barangay tikaw. Kat nada ka ng kanyaw. Iso siguro napanda nga tanakiwat-wat aya kagawad. Ay, dayta ti jak ambaw. Ay, sayang. Jotik mo't. Mapanda kumabay. Awan panawin ko kagawad. Ada ngamin asikaso kay jay munisipyo. Ay, kasta aya. Ay, sa bagay. Siya ti officer of the day. Narigat mo't no panawak kit din to'y barangay haul. Makabasulak Adda ni Chairman nana. Ay awan, napanijay ilay, urak kuma, saan mo't nakaisputeng? Para barangay mo't la suot na. Kasta aya. Kunak no adda dito'y balayo, taawan mo't ije barangay hall. Adda na pananda. Asin nakagawad ti adda di barangay hall? Nakagawad ko rin na, kunti sekretarya. Ay, adda pa'y gayam may sa senyor akadwada. Ay kat nasaya at launay. No adda ijay tay sekretarya. Kamaudyanan na, agpaskan matlaang ni kagawad antero iti birthday na. Iso apat yak nga addan ijay da kagawad gusteng kan Chairman Duming. Apay, inyawisan aya ni kagawad antero ti kasangay na. Jaklaan mo Inggagarak pa iti lumabas iti sangwanan na. Uray awan awis ni kagawad antero. Imposible mat nga adda masauna. No mapanda Chairman. Ay, basta. Jak palubusan ni gusting akong di mapan maki-birthday dita no awan diretsyo nga awis o na imbitasyon. Nana. Wow, ay sus, nagrigat ti kasta. No talaga akayat yag kasangay nga damapan, wano dumaray iti kasangay na, idiritsura ti awis na iti tao. Tapno saan nga agparang akaslag bibisin iti karne, dahi maawis, wano mapan makipangan. Unmat Ay, sige. Ibagak to kinigosteng, timbagam. Anya ka na? Madaanon ka numutlaangin ti kasangay ti kagawad antiraw. Kasta aya? Uy, ngamjak magustuhan niya imbaga di tanod a binaon na ngay may dito'y balay. Anya timbaga na aya? Dayjay nga raw, madaanon madla ka nun ti kasangay ni kagawad antero. Kat, maawis ti mayat amapan maki-birthday. Maawis ti mayat? Uy, kat si kalakay, mayat ka amapan. No, agawis di mapandata Kat no ngay agpatinggalangin ijay kunana maawis ti mayat maan ka. Mayatak ba ta maawis? Ano ko? Narigat aya data? Ay, no siyak, ti pakaibagaan ti kasta. Ay, sa anak laki di maawis. Iso, sa anak mo amapan ata ka babaeng. Nini, anyat kayat mo asawang bakay. No saan ani kagawad antiro amis mo ti mangibagaken ka iti kasangay na di ka lamap mapanan gustay. Anya? No di ka mapan kunak, di ka mapan. Kababain. Nagloko ni kagawad antiro. Talagang awan tagtagari na di kalman Ita kanon ti kasangay na. Kunaklano ti kasandak ne, awan met. Tata, ada kayo? Ni Duming met ita. Itaman pa nga umay dito'y balay dita. Imposible nga iso ti binaon ni kagawad antero. Tata. We, nadak! Apayaya!
Oh, ada ka di bilin ni kagawad ang tira? Bilin? Wain? Ada ngagpaiso ni kagawad ang tiro ijay balay. Ang awan mo't imbagbagana. Umay kayon. Or-orayin na kayo di paborito yung apulutan. Anya? Sa bagay, da kayo lang tinawis ko. At damot ijayan ni kagawad antero. Makasaop samot. Ayos latan Da kayon. Ay, datayon at alot yag sasangaw. Iramraman tan Kung naklano, kasangay na antero ita. Kasangay na kanunga rod. Nakabulos di kaldeng apartyan da kuma. Isuan nagsapol iti pakiinuman na. Hala, hintayon tatang. Salpag ni ayat. Anya day jay na natagtagainap ko. Jay agawis ko ma. Isumot tisan anaawis. Ang nakaununa pa'y laang. Talaga gayam nga dakas ta tao. Doming, mabali namin. Makaturturog akmatan. Sa bagay, namurmurayanak basit gapo iti bunuyak iti Discovery Channel. Nakagidda iti kwarto. Makaikaw amat no kastoy ng awan ni Doming. Kanayon ti seminar da. Sa bagay, ado ita ti kabarbaro anabutusan a barangay chairman. Naskan unay ti panag-seminar na. Sa masansan meten nga ago ay sinitatang. Nabaliktad da talagan. Ay, iturog ko labiit. Wan Rosa, anyang arod ngay. Nasayaat mo't no nitatang lang ti makaammo dita. Awan problema. Wan alangan mo't ngamin ang sabali ti pusga mago ay se, no kasta nga da seminar anas kan nga atindaram. Wan nga rod. Alang nga rod, Rosa. Maturog kan. Tanay, medyo naladawan ti oras iti rabi. Nasapa kami mat nga agring inton bigat. Tadapay warm up me sakbay ti breakfast iti alas 6 nga ginggat alas 7. Talaga? Ag-exercise kayo pa Wunmat Pagpasalon at kunada nga rod. Ay, wunmat kit di Sige nga rodan. Bye. Bye, Dom. Agan-anad ka dita, Mayatan dituturugan dagito'y kadwak dito'y. Maturog akmatan. Anyat kinunam, papang. Nakabulos tayo ay iwanam amasikog nga oranggutan ni jay farm apagtrabahwam. Wan nga rod o ay si chairman. Imbag ta naalak ti anak day jay idinaganak. Imbelang matlang amin jay amok nga akin kukwa iti wild animal farm. Nay, paingay ngimbelang na. Paborito ni amo day jay nga oranggutan. Iso nga ada mistiso nga inala na amang puli. Saan aday jay ti nang labing-labing ijay oranggutan pasikugan na kuma ijay mistiso. Iso kasta unay ti surun na. Ah. Iso nga idikwan.
naglibasan di masikog nga oranggutan. Kayat mo asawain, jay mother oranggutan ti kayat na. Wen, iso nga imbel lang nalakit di jay anak na. Ket daytan ti nakapanunutak, panangipaampon kada kayo. No kayat yu Alamang nga ron, padasak mamatag tarakan iti bakas. Ngam sabalin akita ti bakas di oranggutan, papang. Dadakkel, ngem dagi jay gagangay asunggo makitkita tayo. Bakas mutlaeng Napanan ka no datatang, nanang? Ay na, inayaban ni Papeng. Adda ka no mapandabiro ka na nakabulos ngaywan ni Papeng iti pagpapayan na pagtraknan dagiti atap nga ayaw. Ijay wild animal farm? Wen. Sa anak pa anak kapan ijay, ngam kuna ni Mari Ed na abalikbayan, anapintas ka no. Kasla ka no dagitay maipagpabuyay ti telebisyon, dagiti tarakan ijay. Wen, kat adda ka no nakabulos, mapandabiro ka en. Kat matiliw da nga tangarod no masarakan da. Ay, maisubli da nga ta ko Day tangarod, may sublida nga tay jay farm, jay nakalibas no makita da. Mabalin na kasta ta bili ng dalang agsublay. Makawat ka no iti sa odag jay. Kun kaamo dalaunay ka ni Papeng. Kasta? Ay, nalakalangarod nga isublida jay farm day jay naglibas no masarakan da. Wan, iso nga awan ni tatang mo. Aging gat-bigat siguro. Ay na, darag sa murusa. Amok amas taaw ka na makitam. Anya? Siyak, ti inayaban adagos ni Nana Suping agbalin ayaya. Kayat mo asawan, nagampunta? Uwan, intan sumurot ka kanyak. Ay, mayatak launay, iji kuna ni Nana Suping kahit. Nalakak na ka na amayamo, iji aywanak nga ampunda. Kaputa, kamugmoging kan katimtimid ko ka na. Anya? Uwan. Kuna na, agkaruprupa kaminto ka na itong dumaktal da jay. Sasawamon? Nala, mabantang arudan. Kunak lang namadi ka. Ani, di ka matlag gunayan. Nalawan, mabantan. Kaya't kumat makita ti ibagbagang mainsangpat ni tata nga ampunda. Tatang, ayan tinsang pat yung sorry, adagayang bisita yo. Wen, Rosa. Sir, iso ti bagbaga kakaiso ng anak me. Iso ni Rosa. Iso gayam. Kumusta ka, ading? Kastoy, sir. Sa anak ba't nga agsaksakit? May sa analay nga veterinarya ni Dr. Dober. Naragsak nga isa sang bayo dito barangay mi, sir. Ma'am. Agyaman kami. Ay, tatang. Ayan di bagbagan ni Petra nga ampon niyo. Day taman na ulisan iti tuwalya ni. Napan nagtimpla ni nanang mo iti gatas na. Apay ngayon nabalkot mo itang. Amang di makaangas hindi ta. Kitaan tayo man. Iluka isulang datatwalya. Nayabong ba't nga agpaiso naging ga di taulo na? Sige, iluka isa ka. Ay, wow! Nag-cute! Ituloy mo alokaisan, Rosa, tapno makitam anaimbag. Cute talaga. Anak ti oranggutan na pinanawan ti nana. Nagkyutan niya, Rosa.
pon kayo iti anak ti bakas? Sana basta bakas. Ay may ayo launay ni chairman iti dayta abibe. Iso palubusan men nga iso ti mangampon. Mangpadakkel. Saan min nga isubli ije farm. Siguraduan da maiwanan anaimbag dito ni Bibi Sanyata. Kasta gayam. Kunaklakit din no asino amalada agat ti aiwanan nyo kananangan. Anak mo't gayam ti bakas. Maragsakan kami. Tati amo may mapilpilitan kayo mga ampon. Ako ha. No pakaragsakan dadatang ko, apekit din na saan ko apakaragsakan. Ano kasta? Okay kada kayo? Ay won ma'am, pakaragsakak matunay no anya ti kayat da. Ala, awan nagayam ti problema, Chairman. Ma'am. Ay, saan kamin nga agbayag? Ibati min kada kayo ni Bibi Sanyata. Undok, wait. Sayang. Narnakan matan. Agpakada kami kuma. Saan yun asingaan? Wen, solve talagan, Chairman. Iso nga agawid dan. Ma'am. Inroll ko to ni Bibi Sanyata, ijiskwilaan dagiti oranggutan. Awen Chairman. Pakaragsakan dalakit day no makita danto itong dakkelan. Sige, itulod ko dagiti bisita, Chairman. Amom Rosa sa anak abaragsakan. Agambari ka, no saan ang narigat nga iwadan. Oray, tandamat ni Yaya na. Ay, unmat kit di O sige, sa anak nga agbayagad Rosa. Ang mga no ibaga ni tatang mo ajak pakaragsakan dyan sangput na. Kaya't yung asawan, agpampamarang kayo ang maragragsakan kayo? Medyo, para makitan tao. Ay, wen, mabit lang, umayan. Anyan ni Sanyata. Ay, unay lang iti karup-rupak nga wawir ko na yan. Oh my God! Gagat! Bisinak! Gagat! Ay, napo. Ay, di mo agawan. Di mo agawan ko na. Ay, naibalangan. Ay, balagan. Ay, sus Maria. Ay, basol mo matlaan. Basol mo matlaan. Ay na, no saan ka lang at akarup-rupa. Ay, jak lamang. Anya nga, naiwarisan sa ngalata gatas mo. Wala gatas ko. Walan. Alawan. Ay, tarupam. Agyaman ka takarup-rupa ka. Tano saan? Ang dapat idugag ta timid mo. Puka dati gusto. Wala ibuno mo lang. Sana ka mabutang. Apay ayaya. Agan ano ni Bunsa. No. Naiwaris mo ti gatasan. Ewan at siya. Kasano ka di mo't makaururay. Inaagaw na di pa natimtimpla. Ala, ano Sam? Alam ka tamon di may sa alata ti gatas. Saan mo kailalaan dayta naiwarisan ta? Inantumot lakay adigyan daytan. Itimplaan ka iti sa balin. Ano Sam? Taswirte ti isang bay na dayta. Chairman, umayak man. Wayne, umayan, mabitlang. Bagmanta nakabakasyon ka, papan. Wan, Chairman. Umay ko man kumustaan day jay bibi oranggutan. Di ka na tagali. Kalala na turog na. Ha?
Kastaya? Dakkel nga tanan niya. Ay, alas mo ka. Yung pagdadaka, makamamo na ka ni Sanyata. Magagara na ka makakita kin ko na. Kinapudno na. Salsalod sudan ti amok. Anya? Ay, amang ano kahit nasublin. Ay. Saan na mabalin? Saan mat? Kaya't nala amamuan matan o anya tilangana. Kuno, anyat nagbalinan na. Nagbalinan na kasla tao ah. Kasta? Ayan na aya. Mabitlaang. Aya bakti aya na. Taisot mapanmang kita nung nakariingan. Apay bunso. Anyan? Naglairo kat gaya man ni Sanyata. Mandak! Nagkayat naman ka! Sanan. Dumngag ka. Iso ni Papang. Mang Papang kunam. Iso ni Bunso, Papang. Anya kimriit. Ay kastoy na'y Papang. Amo na nga minti itsura ti Papang. Diyay nga'y Papang tinyog. Kinapudno na iso ti para uli tinyogmen. Bumubura si tinyog kita ni Bunso. Po? Wan, sana Papang. Tanagan na lang ti Papang. Hello, Sanyata. Ngalawin. Ay, di na kaya tinaipanagan idiking kuan Sanyata. Takasano, kaya't ngamin idiniro sa ababay kuma. Iso Bunso itan, tiawag mi kang kuan na. How are you, Bunso? Ay. Oops. Nagpaubamot ng chairman. Ay, Kat. Ay, ubamot na. Bunso, behave. Nagkalumbaban iti abagak. Anyan? Kasta ti kinapasig na. Ay, Bunso, kariring mo lang. Di ka pa'y maturog. Ala, nakaturog ang chairman. Supeng, tay kalugong kaon. Itaam di tayan tiri daw. Insabit ko di tayo dirabi eh. Awan mo't di tawi. Di ka tayan nangarod nga eh. Yan na ya. Antakam kamaka bagi barangay hall. Ayan na kita duma kalugong ko na ya. Kaya no inlabak amin. Dahil lang timbatik. Taam mo nga iso ti usaram ita. Niya kamatin. Amom lang arudan nga awan mausar kwa sa balin inlabang pala amin. Adda nga rod imbatik nga iso kumati usaram nga mayanan nga eh. Nyat amok nga ino sa dinti nang idis-diswam. Ay kitsa po lamot gitan ah. Ang mga nang kalugong mumutan nga mindisaom. Laki pa no sa dinot ng idiswam. Nyang nga inusar nga ibagbagam. Adya na ah. Dahil taman gayam ti sapsapuli makalugong. Ting kalugong ni oranggutan mo. Naa.
Kanay, tabado na kita matay uniformim daytan. Apay nga, insuot mo pa dito paborito nga uniforme, bunsaw. Ay, gusting, kita. Ghosting 1, kan ghosting 2 kayo. Anyat makunam lakay. Ay, di ka man mangrabak, Sufing. Ay, kita aman nga minanaimbag tayo tsura na ni Bunsoy nay. Anyat makunam, Salbag na yat. Kasasyak mo tinday ito'y oranggutan. Siyak, kanda ito oranggutan. Nagtagtagainop akmatan. Anya jay natagtagainop ko. Karbon kape ni katugangak ti oranggutan. Ay, salbak. Mangrabak sapay ti tagtagainop.